Ndagusuhuje umufana wa Arsenal aho uherereye hose. Umuntu wese uzi ko afana ikipe ya Arsenal urashaka ko yumva iki kiganiro mpaka tugishoje. Uribuka umukinnyi witwa Alexis Sanchez. Alexis Sanchez mu ikipe ya Arsenal aguruka cyane, ibintu byakomeye. None se ubwo yavuye mu ikipe ya Arsenal ajya mu ikipe ya Manchester United akurikiye amafaranga ndetse no kuba ngo Man United ari ikipe ikomeye muri ico gihe ifite Jose Mourinho, ubona ko nyine ari ikipe rwose nyine kuba ifite umutoza mwiza nka Jose Mourinho, ari ikipe nyine nawe wakwitega yuko hari ikintu yakora. Biza kurangira ageze mu ikipe ya Manchester United ntibyagenze neza. Imyitozo ye ya mbere, umukino we wa mbere atangira kwicuza impamvu yavuye mu ikipe ya Arsenal. Nagira ngo wumve iki kintu. Alexis Sanchez ava mu ikipe ya Arsenal ajya mu ikipe ya Man U. Imyitozo ye ya mbere, umukino we wa mbere yahise yicuza impamvu avuye mu ikipe ya Arsenal. Arsenal ni ikipe byibuze icyo gihe byashobokaga yuko sezo yagombaga gukurikiraho, yagombaga noneho guhanganira igikombe cya shampiyona, noneho byeruye umuhungu ayisohokamo aragenda. Alexis Sanchez ajoininga ikipe ya Manchester United yumvaga yuko bizagenda neza nk'uko Robin van Persie byagenze ava muri Arsenal ajya muri Man U agatwara igikombe, ariko ntabwo byaje kumukundira. Abo ngabo ni abakinnyi babiri. Alexis Sanchez yigumuye ku ikipe ya Arsenal. Muri Arsenal yari akunzwe, ariko Arsene Wenger ndetse na Arsenal uburyo uko imeze, iyo umukinnyi agaragaje ko atifuza ikipe baramureka akagenda. Iyo Arsenal kubona ko utifuza ikipe irakureka ukagenda. Sanchez baramuretse aragenda, ageze hariya atangira kwicuza. Manchester United buriya mujya muyireba kuriya mutekereza yuko erega abantu kwanga gufana Man U si uko batazi ibirwi byayo uko imeze, ariko gukunda umuntu kubera ibyo afite, ahubwo mukunde ntacyo afite, noneho ibyo azagenda ageraho, noneho uzavuga uti byibuze nafanye ikipe igera kuri byinshi. Abantu benshi bakora ikosa ryo gufana ikipe kubera ibirwi ifite. Ngo Man U ifite za Champions League ngomba kuyifana, ngo Man U ifite abafana benshi ngo ngomba kuyifana, ngo Man U ifite abafana benshi ngomba kuyifana, ngo Chelsea. Gufana ni amahitamo y'umuntu, gufana ni ukwiyumvamo ikintu ukavuga uti uyu cyangwa se okay tubishyire ku muntu. Ujye wibaza impamvu ushobora gukunda umukobwa ukaba ufite amafaranga menshi, yego ukaba iwanyu muri abakire, ariko umukobwa akakwanga, agahitamo wa musore uzatuma noneho habaho yishimye agatuza akamera neza, nta stress nta pressure, ukabona nyine arakuretse. Mu bintu byose, haba muri football, ahantu hose wishimiye urahajya. Nakomeje kuri Alexis Sanchez, ariko siwe wenyine. Twavuze kuri ba Robin van Persie avuga ati kanje muri Man U ntwari igikombe. Alexis Sanchez aza gukurikira muri icyo gihe Arsenal ifata ba Mkhitaryan bakaza muri Arsenal, ba Danny Welbeck murabyibuka. Muribuka ko niyo deal bashyizemo swap deal ya Henrik Mkhitaryan, bakora swap deal, Man U yongeraho andi mafaranga. Mutaza kwibagirwa iki kintu, hajemo swap deal ya Henrik Mkhitaryan, mutaza kubyibagirwa. Hari abantu batazi ko Henrik Mkhitaryan yakinye ikipe ya Arsenal. Arsenal igira uburyo itunga abakinnyi bayo. Iyo uzamuye umutwe irakureka ukagenda. Ibyo byabaye kuri ba Aubameyang icyo gihe yifuzwaga na Chelsea. Arsenal avuga ati ntabwo twagurisha ku mukeba, imugurisha muri Barcelona. Ageze muri Barcelona irongerera gute, imutiza muri Chelsea. Ngaho reba ejo bundi ibyo wenda reka tubyirengagize ibyo ngibyo.
ejo bundi umuhungu wo muri academy wazamukanye na ba Lewis Skelly na ba Ethan Nwaneri, Chido Obi Martin mu batanije imyaka 19 nyine ubwo dufate abatanije imyaka 23 akaja atsinda ibitego 14 wenyine bitanu buri match acinya agatsinda ibitego biri hejuru ya bitanu, ukabona ko ari umwataka ushobora kuzava umwataka mwiza. Arsenal yarabibonaga yuko nta mwataka ifite, ariko iravuga ati uyu mwana batangiye kumuvuga cyane, turamutse tumuzanya yaza kuri pressure. Arsenal ifite Edward Nketiah, yabonaga yuko byibuze yazamura Chido Obi Martin none ikarekura Edward Nketiah. Chido aravuga ati reka nawe ndashaka kunzana mu kipe ya mbere ndagiye. Yagiye mu kipe ya Manchester United, yagiye muri Man U ashaka kuzaja mu kipe nyine nkuru. Ntabwo bamubaniye nabi, bamuhaye imikino yo gukina akajya abanza mu ikipe nkuru, rimwe na rimwe akajya hagati y'abasimbura, ariko se ubu ngubu ari hehe? Hayden Heaven babonaga yuko byibuze ari umudefanseri ushobora noneho kuzaba umudefanseri mwiza muri Arsenal, ariko avuye muri academy muri Hull End. Nawe aravuga ati njyewe ndagenda, wenda we ntabwo yigumuye cyane kuko habaye ubwumvikane, Arsenal iramurekura. Chido Obi Martin yazamuye umutwe ati njyewe mundeke ngende ku myaka ingahe se 17 ati njye ndashaka gukina kuri top level kuba Arsenal muri trust the process wajya kwizamuraho umutwe. Chido Obi Martin akakanya muri Manchester United, nubwo wagenda ugashaka abakinnyi 30 Man izakoresha muri mwaka w'imikino ntawe urimo. So natangiye mera ku bakinnyi bagiye muri za Man U basohoka mu ikipe ya Arsenal. Turibukiranya ngo mutaza kwibagirwa ba Joe Willock bavuga yuko ngo ntabwo babona umwanya wo gukina, Arsenal ikabarekura bakajya muri za Newcastle. Ariko ubwo Arsenal impamvu nahereye aho ngaho nendaga kugera ku ngingo ya Lewis Skelly. Lewis Skelly ni umukinnyi kuva yazamuka ava muri academy ntabwo ajya asubira inyuma. Sezishize gitangira impamvu yasubiyeho inyuma nuko umutoza yahisemo gukinisha Karafiori biranga zana Hinkapi kuri nimero 3, ariko se bamushyiraga hagati mu kibuga babona yuko n'ubundi muri academy yakinaga hagati mu kibuga. Arteta aravuga ati why not natamuzana se ngo akine mu ikipe nyine yo hagati mu kibuga akina na Declan Rice, umuhungu abikora neza. None Mikel Arteta atangiye kurwara mu mutwe kubera iki? Ntabwo ari uburwayi bubi, ahubwo ni uburwayi bwo kuvuga ati se arimo araribwa mu mutwe yibaza Declan Rice, Zubimendi, Lewis. Wakwicaza Lewis Skelly umeze gutya? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Declan Rice ntabwo wamwicaza. Icya gatatu, Zubimendi kuri sezo ya mbere biragoye kumwicaza ku mafaranga wamuguze. Ni umukinnyi wanze Liverpool, yanga Man City, yanga Real Madrid, ahitamo ikipe ya Arsenal. Kubanza ugashyire mu mutwe ikindi ni umwespanyol n'umubasque, n'ubundi aho Mikel Arteta akomoka abakinnyi haba Merino haba Zubimendi niho bakomoka. Bruno Guimaraes ejo bundi deal irakuzengereza umuguze $75 $75 ntabwo waziza nujya kuzicaza kuri bench. Bakakanya hariho bato hagati mu kibuga na Mikel Merino aracahari yo kumenya ngo ni bande bazaja babanzamo. Mbere na mbere twamaze kumenya ko Martin Odegaard niwe Arsenal izashingiraho uburyo bw'imikinire, ndavuga hagati mu kibuga cyane no ku pressing. Mwabonye ko pressing ye na Kai Havertz ni nziza, birambye Mikel Arteta abashaka kubura umwataka, ariko nyine ugakoresha igihaha. Hari umuntu ukora pressing ariko ukabona iyo pressing ye nubwo yakora pressing ikajana ntabwo ashobora kwambura imipira. Ariko Kai afite ukuntu Donnarumma ntabwo ari mwiza ku kirenge, akakoresha pressing ugakora amakosa. Odegaard nuko kuri pressing. None ko twamaze kumenya ko Odegaard azaba titireri muri iyi season muri mwaka w'imikino, ninde uzakina hagati ya Declan Rice, Martin Zubimendi, Lewis Skelly, Bruno Guimaraes?
ndashakamo abamediyateri bari bwiyongere kuri Martin Odegaard. Ubwo murafasha namwe muri comment impamvu mwibuke ko natangiriye hehe ku bakinnyi bagiye bigaragambya bava muri Arsenal kubera kutabona umwanya wo gukina cyangwa se kumva ko bazamuye umutwe, kumva ko nyine bateye imbere. Twavuze Alexis Sanchez, ba Robin van Persie, tuvuga ba Joe Willock, nza kugera kuri Lewis Skelly. Lewis Skelly hajemo amakuru ko Manchester United imwifuza, biraza birangira adasohotse. Ejo muri Chelsea iraza ati pa turamukeneye. N'ubu ngubu biracahari, manu biracahari. Icyo kwibaza ni ese Lewis Skelly isoko ritarafunga araza gusohoka ugereranyije n'uburyo wabajyaga umubona, ubona azasohoka mu ikipe ya Arsenal. Abandi bakemeza yuko aho kugira ngo asohoke Zubimendi yasohoka, Real Madrid irimo gukomanga ishaka Zubimendi. Ubwo ntabwo turagera kuri Ethan Nwaneri. AC Milan yatanze bid ya miliyoni 40, Arsenal azanga. Gabriel Martinelli ikipe ya Napoli imeze nabi, irashaka kubatwarira icyarimwe. Fabio Vieira ikipe ya Hamburg SV n'ubu niyo yakinagamo ubushyize igiye kongera kumutwara. Reece Nelson ikipe ya West Ham irashaka kumutwara. Ubwo abandi ni ukwiyaranje. Lewis Skelly ntabwo ashaka kuzamura umutwe nk'aba bandi twavuze haruguru, ntabwo azabamera nka Aubameyang, ntabwo azamera nka Mesut Ozil, ntabwo azamera nka Alexis Sanchez, ntabwo azamera nka Robin van Persie, ntabwo azamera nka Joe Willock. Uriya ni umukinnyi wo muri academy. Na Lewis Skelly ni uko nguko. Arsenal irashaka ngo irekure Lewis Skelly, I mean Ethan Nwaneri, nimugurisha ishyiremo buyback clause mu gihe cyose yamwifuza, bagira amafaranga bumvikana Arsenal azishyura. Ushaka kumugurisha miliyoni 70, buyback clause ikaba ya miliyoni 40, birashoboka. So impamvu bavuga ngo buyback clause ibe ya miliyoni 40 nuko babazi ubushobozi bw'uwo mukinnyi, bamugurishije miliyoni 70, ariko mu myaka 2 iri imbere ashobora kuza afite agaciro ka miliyoni 120. Icyo gihe Real Madrid ishobora gukomanga ishaka kwishyura 120, Liverpool nuko, Bayern Munich nuko, Man City nuko, Manchester United nuko ishaka kwishyura 120. Iyo harimo buyback clause rero Arsenal ihita ivuga iti twebwe twasezeranye buyback clause, noneho ya miliyoni 40 umukinnyi wacu tubishyuye miliyoni 40. Aho ngaho ni ikipe ya Arsenal ihagaze ku isoko ry'abakinnyi. Ubwo twari turimo kureba mu bashobora gusohoka, noneho ntabwo turagera ku bashobora kwinjira. Ibyo turaza kubiganiraho mu kanya gatoya. Kanda subscribe utaza gucikanwa. Bino wa muhungu wanyu Sam, umuhungu Nyagatare. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, niba ari ubwa mbere ibuka gukanda like. Ikindi reba muri comment harimo link uyikandeho, usanga abandi kuri WhatsApp group y'abafana ba Arsenal.